دەمە نزیکی 5 ساڵانە بەتر 300,000 کوردên êzdên xelkê şingal di aweriyê û doxekê miroviyê xirab de dibin germa havînê û sermaya zivistanê de dibin çadırên kevin û diryayê û kabilên bêserwerde dijîn. كهرباء بيسا خدمات نجوانت باشين وبراسي بقرانا شنقال ما خوش عن بقرين بس وضعي سياسي ناساعدين لان مناطق ما وقت بجمتا عالي جنوبي زي بجمتا عالي قبل تيجي حتى في قافي عباوان هاتي باقش كرن دبي خدمت خوازن منظمات را جهاد الحكومات مركزي واقليم را ما بقيرنا جهاد ما ومشنا جهواري خو قبل دبي خدي جهواري مشنا جهواري خو خدمات اجمره تشيكن ومدرسه وآبي وكهرباء يعني لفكريا هيش شنغان هذا رزقار كان هانا كيجي چارەکڤانەکەی شنگال jî venegeriya aweriyan bi ser warên xwe û nebûna xizmetguzariya bo hebûna nakokên siyasî û piştgirxistina şingal ji la îdareyên herêmê bi taybet li Duhok û hikûmeta merkezî bi taybet li Mosul vedigerînin. براسي شنغال وقضية ازديا بويا جهة صراع نعبرة هردو إدارة بجنيا بسر أربي الحكومة هرما كردستان ويا بغداد يا نينوا جيفا تان هانك تشش خلق شنغارا نهاتا كرن دا خلق شنغال اجوان خيفتا خلاص بي وبغريا شنغالي مخابني بترج 2 سالايا ري خراوا الشنغالي دا شولكن افي عبوا وتي انتي اشوان مالارات كن تان هانك جي بترش هشتي سدش منطقة جنوب كوبيجنيا قبلات شنغال السيباشي خضر حتى بكوچو حاتميان او منطقة تان هانك جي البن كنترولا عبوا وتي انتي دا Awerên şingal daxwaz ji her du hikûmetên herêmê û Bexdad û civakên nêvdewletî dikin hewlên ciddî bikin ji bi vegeriyana wan bo sercihên bav û kalên wan û da ku ew ji vi dowzexa aweriyê rizgar bin. Şîrwan Xidir, Kursad News, Komelgeha Şariya.